Educação Profissional Intermédio, mejor conhecida como EPI, tem ao menos 136 docentes em serviço que dão um total de 1.800 alunos. Esta é uma escola mais grande de Aruba, pero que desde agora tem uma diretiva nova. Depois de passar um processo transparente de recrutar diretora nova, decidiu escolher 2 pessoas que lo seguem com o manejo diário do Instituto Educacional. O governo escolheu para Martin Richardson e Angelique Danker para seguir manejar a escola. E acaba para luna tem a pessoa que também forma parte do management team, esta Anki Danker, que também for de onde é unit economia. E tem experiência ao banda de diretor novo que traz com outro portar mais perspectiva internacional, junto nos convenci que esse também traz com o cambio e o desenvolvimento que nós desejamos. Ambos cabeçantes estão encarregados com parte de manejo de escola e o trabalho está mais fácil, mas sobretudo também de indústria de educação. Todos estão na leste e aqui que está come bebe de ramo específico aqui está claro para a escola na seguinte nível de crescimento e desenvolvimento. In het vak opgevoed en daarmee aan de slag geweest in Nederland. Ik ben hoofdzakelijk in Nederland, maar al snel richting management en directie. Ik heb een tijd bij het college van bestuur van de RFC van Amsterdam, is dat. Een opleidingsinstelling met 40.000 deelnemers en meer dan 3.000 docenten. Dus dat is heel wat er gedaan wordt. Het is echt een heel grote onderwijsinstelling. Voor de rest heb ik ook heel veel andere opleidingen, zelf ook trainingen gedaan en dergelijke. Soms met je voeten in het modder, zoals hij zegt, moeten staan. Maar dat vind ik prima. Dan hou je feeling met wat er allemaal afspeelt. En zo ga je dan verder. Nou, ik heb ook bij andere departementen gewerkt, zoals sociale zaken bijvoorbeeld, waar ook raakvlakken heeft met onderwijs. Want je krijgt te maken met deelnemers die uitvallen en vervolgens een uitkering moeten hebben en dergelijke. Maar soms terug willen voeren naar opleiding of werk. Dat betekent dat je altijd raakvlakken met elkaar hebt. En dat vond ik ook een heel leuke ervaring om daarmee mij in te gaan verdiepen. En zo heb ik ook internationaal ook projecten opgezet en samen gecoördineerd om ook jongeren in verschillende landen op dezelfde manier te behandelen. Nós temos bom time de managers que está sustentando a organização e docente também está tremendo. Nós temos uma organização que está para arriba do mês de hobby profissional, então isso ajuda para fazer o trabalho que mais fácil. Se nós aqui está com foco no reto não para nós dilante. Pero me tá confiar que a temporada que está vindo, nós também temos e assim de EPI bonita escola profissional aqui na Aruba. O Colegio EPI é uma escola intermediária de profissão na Aruba e consiste de unidade de salubridade e serviço, unidade de economia, unidade de hospitalidade e turismo e unidade de ciência e tecnologia. Natuur estudante por escolher entre 2 diferentes cursos para apotheker, assistent, verpleegkundige, verzorging, welzijn, administratie, secretariaat, hospitality management, culinary arts, certified cook, bouwkunde, elektrotechniek en daarmee werktuigbouwkunde.